Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arwena, adinan inlanad, tedres na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtalo atawon kamin ngagnanaed dito'y probinsya. Naggapo kami ije Manila, no sa dino, ijay tinagamamuan mi kinilakay ko. Ijay kami meten ang nagkasar kan naadaan iti maysa nga anak. Napintas ti biyag mi ijay Manila, tamaya ti trabaho nilakay ko. Ngem itinakaro a panagbabae na nadadael ti amin. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rowena, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Talugaya man atawan nga agnanaad kayo dito'y probinsya, Rowena. Wen, Beth. Apay, di mo ayaan mo. Awan met ngamin komunikasyon ta. No saan tapay anagkita ija palengke, jak pay amo anabayag kayo dito'y probinsya. Wen nga rod. Kat, kumusta kan? Ay na, teacher lataa. Dito yakon nga retire. Adagaya man high school, dito lugar tayo. Wan, kat di tati pagisursurwak. Si Kangay, Kastoy, plain housewife latan. sana bale, tanapintas ti trabaho nila kay mo. Engineer ngamin. Isoan na lakala nga makabirok iti trabaho na. Aywan no kakasta a profesyon, kumpanya timang birok kadakwada. Ay, wan gayam, madamag ko man. Apin may kayo dito'y probinsya. Simple lang ngamin ti panagbiag dito eh. Kan presko ti angin. Oh? Day talaang tirason, nagrabaw maten arason day ta. Kat, anya kumangay pa iti sa bahali arason. Ala, sana bale, amo kun ti balayo, kanayo nakto nga umay pumasyar. Wen, adda aklat ta dito eh. Agyaman ak iti impameriendam akik si kakaditi nagbake. Wen imbag lang adda mo't araramidak. Ay na, nalaing kagayam nga agbake, mabaling kang agbusiness. O sige innakon. Mike, imay ni Beth itay dito'y balay. Malagip mo ka di pa dyan kabatch ko iti high school. Ako na best friend ko. Sa dino tinapanan dyan ka sarsaritak. Nakatugaw lang mat itay dito'y kusina. Mike! Ayan mo! Mike! Adda ka sarsarita na iti cellphone na ijerwar. Sige, Juan. Ni, Juan. mayat pa iti kakatawaan na. Juan, kunak lang ako. Umasidagak man kankwa na. O sige, bye. Mike, Ah, sino ti kasarsaritam iti cellphone mo? tibus ko. Nakaluto kan? Madama ak nga agsasao itay. Ang awan kamot gaya man iti pagtugtugawam. Imawag nga rod tibus ko. Alangan mat adyak sungbatan. Ala, intan dyan kusina. Tatulungan kang agluto. Ne, awan ni Mike dito abay ko. Rimwar man ngatan. Ituloy ko kit diti maturok. Ay, napanla siguro mismo. Kapilaan ti saganam, tadyak kaya tamangan. Oh, apay, adda pang panganam, idyo opisina yo? Adda kan tinijay. Saan mo akayat tilutwak? Adda ayamat imbagak akasta. San ka man nagsawi ti kasta? Nauma ka siguron iti lutlutwak. Ibagam tapno agluto ak iti sabali. Sanak anauma. Tinabsugak lang amin. Aywan gayam, sa dino tinagturugam idirabi.
Anya asa dino? Naturugak mo ti Jesseline ta. Nakariingak, kat awan ka. Idi pumarbangunan amariingak, awan kalatta. Katrimwarak nga rod. Napanak iminom iti danom. Amumaten. Kasta ti aramidak. Oh, adto'y ti kapem. Agkape kan, tain nakriingan di anak ta. Taparubwatak matan ang papan agiskwela. Adak dito ruwar ti opisina yo. Anya ti araramidam dita? Kat umay kabalunan Mga anak kon dito'y kantin. Adakon. Awit kon to'y kanam. Awan na di kar aramidin ako nak. Sumrag ka. Ibagam ije security guard dita. O sige. Bye. Good afternoon, ma'am. Sir, Mrs. Nak ni Mike, umay ko kumabalunan. Ay, uwan ma'am. Itay ka pa nakatakder dita sa ngwanan ti opisina. Inawagak pa'y ngamin nila kay ko. Sige, ma'am. Umunig kayo. Ijay igid ti office ni Sir Mike. Agyaman nak, sir. Saanan ang masapol nga umay nakpaibalunan. Isupay a pagtaktakam. Kaya't ka nga rod a sorpresaan. Ang saan kan samat anaragsak a binalunan ka. Una, tadyak kayat amabannog ka. Mike? Ay, dagayang bisita. Uwan. Ni misis ko. Ni Rowena. Hello? Isu ti sekretary. Ni Charlotte. Hi. Umay ko kumaitatag ito'y papeles sa pirmaan. Okay? Agsubliak inton madamdama. Mike, kasjay ka di no awagan na ka ti sekretary. Mike, akas la close kayo nga gayam laang. Tila madnadlaw mo. Aramidam man sa manan ti tsak kayat. Pang-asim. At data dito'y opisina. Saan ka kumamat nga agis skandalo dito'y? Agis iskandalo ak ka di. Agawid kan. Mga anak inton madamdama. Agawid kan. Pangasim, Rowena. Agawid kan. Nagawid kayo kadin, ma'am? One sir. Adda ko maibagakan ka no mabalin. Oh, anya rita, ma'am. Itid ko kan ka ti cellphone number ko. Kat alaak mo ti number mo. Ha? Taapay, ma'am. Si putam ko matigaraw nilakay ko. Ni Sir Mike? Wen, amangan no agbababae manan. Ada nga min ugali na akasta. Amumot siguro dahi ta, sir. At dala nang ko nga istorya idi, ma'am. Pudno ka di babaero ni Sir Mike? Iso tinakaikatan na itisigod akompanyada ija Manila. Dandani indarom ja asawa ja babae na. Katap no maya dayo kami itinakaro apan nakaibabain. Inya dayok nila kay ko. Isong adda kami ita dito probinsya. Kastagaya, ma'am. O sige, ipakaamukan ka. No at damadlaw ko a babae ni Sir Mike. Agyaman hak, sir. Kasangsangpet mo laang, pumanaw ka manan. At dalang ipaaramid kanyak ni Sir. Nagado apag paaramidan na. Sikapay mat anaasawaan. Makadlawa kon kan ka, Rowena. Apay ka di akasta ka. Pagsususpit sa anak sa manan. Wen, gaputan na rigatan ti agtalagkan ka. Kunakmatan kan ka. Insardeng kon ti agbabae. Saan ka di amakawawat? Insardeng mon? Jay sekretarim anagkiting ti paldana. Ano awagan na ka? Mike, akasla na ka asawa? Panawan ka man langan. Awan sirsirbit ibagbagam. Sa dino ti papanam? Mapanak di opisina. Ti awanan bain a lalaki? Sir,
Pudno ka di anapan dita office yun ni Sir mo a Mike? Saan mo't, ma'am? Nakarikap ti opisina iti kasto nga oras. Apay ko mga umay dito eh. Kasta nga minti ko nana. Awan mo't, ma'am. Nakamilangi ti kadwak agad ang naka-duty ti adda dito office. Inulbudan nakmanan ti asawak. Ngem, adda matlaw ko, ma'am. Tunggal pangal daw. Rumwarda kini Ma'am Charlotte. Ti sekretary na? Wan, ma'am. Sa dino ti papapananda, sir? Jack amo, ma'am. Ngamin, may sa oras nga awan da. Siguro, manganda itiruar. Saan adita kantin ti pangpangananda? Saan ba't, ma'am? Kanayon da ngamin arumar. Dudwa da laeng. Kasta ka di, sir. Agyamanak iti imbagam. Ben, adagayam ko, Chem. Wan, kukwa nila kay ko da ita iti. Ngam gaputan nakagatang iti baro, intadnan kanya. Imbag ka pa'y. Ay na, nagrigat ti awan lugan na numapan ka agisuroan niya. Malaksid anangin na ti pamasahe, pasaray awan mauray a pagluganan. Mabalin ka di apagluganan ta, day takot, Chem? Ay kat mabalin sa dino ti kayat mo apapananta. Surutan tanto nilakay ko. Tapay. Jack pa'y ngamin na istoryakan kakot. Tiyan niya. Jay damdamagam kanyak idi. No apay apimanaw kami ijay Manila. Ay na, jak mamati iti imbagam. Apres ko ti angin, kan simple ti panagbiag dito'y probinsya. Mamati nga da na ununeg arason. Kinapudno na. Babaero nilakay ko. Iso nga impanaw ko ijay syudad. Anya? Iso tinakaikatan na iti trabaho na ijay. Ay, una yan. Ay, day takit nga minta nakiasawa ka iti gwapo. Kat panagkunak. Aramiden namanen. Iso nga adan to ti maysa nga aldaw. Asurutan ta. Tapno mapanagnakak ti suspetsak. O sige, ibagam tulat ta kanyak no kaano. Hello, sir. Anya ka diti ibagam kanyak. Saan asimrek ni Sir Mike itang aldaw? Uray ti sekretary na, ma'am. Anya? Nakalipta ka no ado, ha? Agsakit ka no ni Ma'am Charlotte. Ang Jack mamati. Sige. Agyamanak iti day tang impormasyon nga imbagam, sir. Iti day ta a hotel ti kanayon da apag check-inan. Kasano ana amuam day ta? Ado tinagdamdamagak at tao. Nagdamagak. Uray ka dagiti staff dita a hotel. Unay mat nila kay mon? Iso day ta tilugan na. Day ta puraw? When? Simrag damot nga agpaiso dita hotel. Ada kaduwa na a babae. Saan ka di? Wan, nakatugaw ijay sangwanan at idug ti buok na. Iso day ta jay sekretary na. Kasla ubing payman. Talaga a babae ro day ta nga asawak. Sige, surutem ida. Urayan nak dito ya. Wan, agan-anad ka. Nadaan tamot lang iti oras na makapagmaymay sa darling. Darling. Oh, amang ano iso dayta di in order ta nga arak. Inaklukatan. Awanan ka itibain! Rowena! Ang yati araramidam dito eh. Babaero ka talaga! Sumardeng kan, Rowena! Nawang dayta babae, Mike! Saan nakabasta babae? Siyak ti asawa ni Mike! Gusto na itan, Rowena! Idarom kayo! Idarom kayo adwa! Tatang, inawagan kayo. Taamwag ti kapanunutan nyo. Isinak ni Mike.
Gaputa nagbabae manen. Ala, adagan ka amin na pangedang, Rowena. Tatang, Kanayon nakaguliban ti asawam. Sana maasyan ka. Awan din na saya at pagbanagan ti pamilyayo no kasta na latta. tatang. Ala, at daamin kan ka pangedang. No saan mo na maanusan? Adagan ka dayta, no agsina kayo. May kayo nagnaid dito yung lugar tayo. Itugot mo, dagiti anak mo. Sige, tatang. Panunutag ka na imbag timbagayo. Alang aruan, kastapay, umawagak tumanan, tatang. Bye. Mariribukan na. Isinaksan ngagpaiso ni Mike. Nasaya ata simbang tatkan, Rowena. Itay pa nga inururay ka. Impatan na ka. Di naksagsagidan. Rowena, agsarita tako ma. Agparinto mga dito isang wanam. Tapno pakawanan naklareng. Pakawanan na ko ma. Namin anukan ang nagbasol kanyak, Mike. Juan, nakabasulakan ka. Katikarik. Diyakon ulitin pa eh. Pakawanan na ko ma. Tumakder ka dita. Di mo saraan ti pagnaak. Saan ka kuman ngagdarom, Rowena? Diyakon ulitin ti agbabae. Imbakartan iti lugar. Ngam nagbabae kalata. Anyat klasim nga asawa, Mike. Rowena, pakawanan na ko ma. Naamiris ko nga uray agakar-akar tayo iti lugar apagyanan. Agbabae kalata. Di mo latta kayat asardangan dayta nga aramid mo. Kasta unay ti panagpakawan ni Mike, Mr. Lonely, ngam na po kawan ti talagko kankwana. Tunggal rumwar, pampanunutek amapan manen agbabae. Ket gapo itinamin ano a panagbasol na kanyak, kasla kayat kumeten, ti makikamalala, tapno maipariknak kankwana ti saem, ti aramiden na. To'y pagayam mo, Rowena. Pagayam, Rowena, maawatak anasakit ti aramiden ti asawam. Ngem saan anasayaat dayta pampanunutem. Dakes dayta, ti makikamalala. Tay kunada nga ruden, saan mo maikorektar ti may sa akam mali, baba ni ti panagaramid mo, iti may sapay akam mali. Nasaysayaat ngagsarita kayo kinilakay mo. Ibagam dagiti sakit tinakam mo kenkwana, kahit sapay la kuma, tamaurnos ti amin, para iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rowena, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.